o te te whatalawhatu sa moe le nei vaenga o le fiafi o le i tula awhatonu le tula lima ia i mātou i California ia i fu tatu nunga ua tala whenga i fu tatu teimi amata le nei fiafi ia le tatu nunga o lo tau whai tusai tātou i le tausinga ngā le lei alo tātou matai le langi whai ei ono tātou o lia manuia ia le nei fo i tuaso ma le nei tu lao le fiafi ia whengai ma i mātou i le nei tu langi o lo whapeono mātou no pia i aima ma mātou au ma wai ia ma le mātou tau tua whai pea i aso te tasi o le vai aso ia tau whai lava e longo pui ali ia lautou whita whaafonga ma lautou whaafonga anga sa mo po o whia lava o se tafa o le nei ke lope ma le nei laro langi ia olo e maua mai ai ia le tautua whai pea a lau si whafonga o le tai au fau. Mana tu olo o manuia o tau ta maa o tina maa tutua o le lau au sina ia o le au whainga runga tutofi le atua o ta i oro tātou malo e a fua mai lava i le au malu le malo man masiofo sui a le fono tofia ma o latu fatua ia te nane fo i le fionga i le li pare mia o le fatua o le kabineta ia o le fon fetalai sui fon fetalai ma le pare mene ia me se fo i ia le vaenga o le tuangai i lau sunga i le tula epa sai le ia le sui te tai ia ma le na foi vaenga o le tātou pale mene ia po le vaenga o ta ua o le tuangai i latou o lo angaia ia le tātou whainga malo ia mo le nei foi lima tausanga ua tapena atu iai ia e mātou te whatarwhatu sa moa ia te oe i o na vaenga uma i o pa ia sau tua whawhawha o pa ia sau o'o ia e mai ai e tai sama sama o le tui manua si ia pa ia filim pure tu na tawilo ai malo ia o pa ia i le ai a se tomai i le ai se poto i le ai se vave na te au talaina o sa mau whainga mai ana mua se i o'oa i e lua umatu lea ngatu pulanga ma lea ngatu pulanga le ia se poto e le se fia poto e le se fa fia poto e mawhai o na ia suia o fa vai papa o fa vai mau tutu sa moa ia ua fa pea o na ta oto o se alau i o na vaenga uma i lau sila o lau mai moa o lau whaafafonga o sa whaalongo ia o rena o lau Samoa o le tātou Samoa e pele ia i tātou. O na vaenga uma o lana tū malana anga i whanua, o lana anga nu, o lana ngangana, o le saafi e tangata Samoa. Ia i le mwhaia o na besea i ati oe e i ati au. I ufo ina o tātou wanga i mai i tu e fia o le lalolangi ma o tātou no nofo mau ai. Ia i le mwhaia o na ngalo. Io e le mwhaia na ngalo i ati oe ma uma tātou uma. Ia, e uifo ia i na whananau maola o tō walo ma tātou whanau i nei atunu. E le mwhaia o na vesea le anganga o e o fo i tamaiti. Pe na whananau a maola, pe sawa i tau fea le nanu, e lato ke loa lava. O lo lato tupu anga e le o i nei, o Amerika ia pe o leo a top te lato ia tū manga a nuu, o whai matu nuu e lato te whananau ai. Ai le mwhana ave sea lo lato manatu mawarunga. O Samoa lava ia o le atu nuu tofi. Na tofi ia o lato matua o lato tua a ia mai a lato grandparents great grandparents i o mai o lato matua ia pe o whainga ia e le whai o na ngalo ai ia i tātou
ia lo tatou atu pele e tatou te tau fai fo'i io e longo e tau longo i o tatou i outou walo mani a tatou whana le tāua o le ngā luenga tu mata manga le atua ia e tāpenai le atunu uma le atunu o le atu motu o ia atu motu o le kone tineta ma le kone tineta i uiala ina o tatou wheoa i le lalolangi nei a ua mautino lava ia mea na tutofi i ai tatou o lou tangata nuu ia o laungangana o lau tū ma le anga i whanua ia i le mwhaia o na ngalo o le whi au tau mori fo i lea tatou o matua i au tō walo ma whanau na i tau mwhai lava e monoti le whaafafonga ma le whaalongolongo au tō walo ma tatou whanau ia le tāua o le whaasino manga a le atua i o lato great grandparents o lato grandparents, their parents, your parents, and our parents o tatou matua. Ia e mesi fo i o tatou o matua, ia tatou whanau. E tu leipea i le latou whanongolongo, i o latou talinga, ia le tāua o le tatou ngā ruenga tu talinga. Ina ia umatu fo i o tatou teimi, ma tatou whiotia tu tatou. A ua i loa e utou walo ma tatou whanau. O latou lava o tangata Samoa moni. Ia, e te atonunga, e le mwhaia o na o ese, ia, o le teimi fo i ua leo patu tatou teimi, ia, la savali le ono ia i mātou nei o le winga, le ono ia i mātou nei ro tale tolu Samoa, tolu, ia, tolu, le minatu ona ua tale tolu, i au kilani, i New Zealand, ia maso se vaenga o New Zealand, ia a whapeolo tale, ia i mātou nei. Le tale, le la tale ono. No winga o le a tale se furu ma le lua, i Sydney, Brisbane, ia pe o tau mātau atu te mia i le se senga Samoa, la tale ono, la tale tolu Samoa, pe sawa o tofu i New Zealand ia pe fu i tau whape na foi ia le langona ia le tatununga la tatu ua ta fu temi o whainga lotu whale tatou ia pena le tatou afiafi i le nei vaenga o iafi Ye o vai o au savali whawhetai awina mai ua mali ele tala inga loa lofa e o lai whawhetai lau sauninga ia te maua se lele ia talia le falenga ia ngatai le masese ia fasanga tonuina loto umaya Yesu le ua fai le sauninga e maua i le file mu ia liua o matou loto i lo mana mai lunga ia mangaloa ngasala atangata pangota whawhetai lo lava poto ua tala ina mai ia tutumu ai o loto ia tawhitonu ai ia fasanga tonu ina loto umaya Yesu
le ua fai le sauninga e maua i le file mu. Whakatei le tua lo mātou tamai, ua mali pule whakatei alofa, ua e teitai me fo ilo mātou wola, au dia malmanuia, le aso tofi, o le aso lona wha o le masina, whakatei i lau pule whasoa, whakatei i lau leo leonga o lau taitainga, taitai ai lo mātou wola e te malutia lo mātou savali o lo mātou taoto, lo mātou moe o lo mātou wala ae. Io e whawhitai tele le atua lo mātou tamai. Te malutia lo mātou fafo ma lo mātou fale. E te taitai, e te mua mua, e te muli muli, e te lo mātou tāmiru sanga le li ia lo mātou wola. Whawhitai I lau taitainga. Whawhitai tamai, ona o leo o mātou au dia manmanuia, e toe masina o le nei tausanga. Toe o seana ia ona mātou au dia lea o le kirisimasi ma le tausanga fau. Ai whawhitai tele I le pea mātou tū ma waai le whainga malanga umi. Mai ai le amatanga o le tausanga. Si o mātou o mai I toe vai yaso o le nei tausanga. Whawhitai tele I lau whaaulatanga pa ia. Le mea lo fasili wa e whaia mo I mātou o lou maliu ma tue tū manu mālo I ola le tangatanga sala. Whawhitai I lea tongi ola pa ia na e whaia. Whawhitai I lea whaaulatanga. Whawhitai mo lea taulanga e tasi. E tūlanga e se. Awa ua tumu, ua tele pea lo alofa fua mo I mātou le tangata solo muli ma le angsala. Ia tamai mafutaina I mātou e lo nganga pa ia. Awina mai lo nganga pa ia tautu lua. Ngā luenga o tautua o unanga o le awhaia. Ia I uatu ma vi ia lau fio I meo umwhai o no mātou ma whai o na whai. Whaanga naina le tautua ma le unanga le vai ma le valea o le tangata. O lau fio e ato toa ai le tangata le ato atoa. O le tatalo le nei aso. Fio mai lo nganga pa ia e tautu lua. O mea ua vai ai, ua solo muri ai, ua se maanga salai mātou whamangalo. O e o le atua whamangalo. O mātou tangata se mo mātou leanga whamangalo le toto pa ioi ke risolo mātou li imat whaola. Amen. Ia whasanga tonu ina loto naya Yesu le ua whai le sauniga. E tue whatalo whatu ia le tatou nanga le nei tuaso manatu le ua. Tu le iau tatu fatea ia yo e vi inga o le tua wa o le tua lava e ovi inga uma tatu ia na ona fa moi lava ma o le tua na te fata wina ia e fuila le nei tuaso ma le nei vaenga o le ua fa solo fo ina ngoto I fo le fetua te maloa ia ma o mai au le poisa I le nei tu langi o lo matu o no nofo ia ma au mawai e tau mwhai lava e wapa ai, ia ma toe tō manatu I tātou atu nuu. Mese lava taimi whapenei, taimi o le kirisimasi, ia ma taimi o le tausanga fou. Manatu sa moa ua mawai atu, ia o le na ua o tō I aso le urua I weekend. O le toi masina, o le tau walunga o tulanga wha le masina, le whaitawina, ka lena wha le masina o le tausanga, ia na ua tō vai I le ua I weekend, o le to astofi mātou I nei California, I Amerika, ia ki te tonunga whaftai I le atua, ia o na o lo mwhai lava o na
tātou sori muri vai i lona ngalelei fai pea. O lona lofa turi loa, o lona ngalelei o loo turi loa ailu soifua a o so uola ma i tātou uma. Ia o lea ua o tuua ia le ua tuua mai a onga i leo atu ma le fo i mai le nei aso ua fu ia onga whiangai ma le nei aso ia whapena fo i le tele o i lātou nausu le tai au ia le ua fo i atu i maota malawa nisi fo i uta pena ia ngai atu i ngā luenga ia e turi loa taimi o ngā luenga i le pō ia e pei e whapena lava winga o le soifuanga ia o le ola i whafonei ia o le vai o le wati ma le taimi whai ngā luenga le tangata around the clock i le aise taimi i o atu le sifi au fo i mai o atu le sifi pō e o lava fo i ngā po le aso malolo ia e whapena lava i le ia company i le po le atu e ngā aso malolo i nei ia e iai le whale o loa fo i le tātou o le save on i nei i le whapena i le tapunia i aso malolo 7-11 i le tapunia i aso malolo ia e mai se fo i le tautua pai whai pea i le ngalo ia tia u le tautua ma le au nanga li i matamaitai fo mai io le mawhaina ngalo telo temi o teno whanofo e taua i ai ia lau o te tatalo pe fo i mo i lato doctors RNs ia po registered nurses ia o le au RVNs ia o le au ia po le ala martu inga e se le tāua o ngā luenga ia ai maise lava i nei atu nusole matautia le ata mamai o fo mai io e matautia le e tate moli mawina mai o lata whawhitai fo i le nā i le atu o nā ua ia le te mi fo le ua tawa ai atua i le vanua le ata reuti io ai panga te le i o le tāua o le whi au li'i matamaitai fo mai e le whapaole e le tope laua e te lewa aia fo i fōringa atu vale po i fōringa popole whapopole nai o e lea la whaita o tonga e se le tāua ia alofa mai le atua ma whaatele ina pea le tō mai ma le ata mai ia i la tō le alo lofa i tangata mamai ma le tausi le lei o tangata mamai le mwhaina ngalo ia o i la tō fo i o leo o la tūro tam whai tausi le file mu ma tū lei ia tū leia ia le tū la fono ia tāua te fo i ngā ruenga i la tō whai a onga ia maso se tangata lava ua atofa i aine alofa mo le tautuaina o le nei atu tele o lo mātou sapi i ona whaamanuianga o lo mātou nofo ia mau mātou aina le anga le lei o taitai o le nei atunu ia o ngā ruenga o a onga o mea le mwhain whaangaruina ia whapena fo ia te utu o lo nofo ese mai maro tātou atu o nato te mau au tō ngā ruenga ia tunu mamau ia so se mea le lalolangi o e ngā lue ma e pei la fonga ma e pei taxai ese le tau o loo mitanga le nā o ile nei atu io tele so taimi ngā lue io ili whatalia na usau nei e muri wha a whai o pepa no fo mau i atu e na usau loa o whai ngā ruenga o pe tax io whai ngana mawhai e o na o whai ngā ruenga whato am whai atu o na ele ni me to na tia na me wai se foi nei atu no tau ese mai America manisi o tu lala ele fengo fie fo ila ia le fatino ina
o le vaenga lea o me tau pepa no fomau I le nei atunu. Sa iai se tasi fo'i o se vaenga tāua. Mata no fo'i se tasi o anga fo'i le tatu ma au mai iai ni nisi fo'i e anga fo'i o na o tō lau inatu. E whai masao fo'i o le tatu por kalame pautuina I le mamalu o le tatu o tunu. I le tūlanga o le o solinga tūlafono mamafa. O le mele ua tūla I mai le system Amerika I le temile nei. O le temile an tele se ma temile le la I le ouli ma tanoi ma le paanga fo'i le tatu wala le. Ma fasoa ila I le mele a. Mai au fo'i ona o talano atu e o ngā mō tatu tangata anu. E mese lava. Ia lo tatu watunu mai li Samoa tutu tasi pon malo tutu tasi e le I whaia pepa no fomau. O le mea ua uma me fo'i pisa tele no talano atu o le system ale nei atunu. Pisa tulia e le lotea oe. Se ilonga ua e soli se tulafono matuia. Pi o le mena no tonu mai au I Amerika o lo iai to inga ua le whapena so nei. Ua le ua iai le me fure le ua set up ma ua tapena ua iele le lato system, le database e a ngai uma iai. Ia mo meo information. Ia po o information tangata uma e whai mai le nei atunu. Elena o Samoa. Tangata Tonga o Fiji, New Zealand. O telefoi la o wasea New Zealand nei. Le o toi tipoti uma New Zealand. Palangi. Ioe. O le taimilana o foi mai nei pisa tau ele mena o le te longa ele poleae e te longa te solis tu la fono foi ele foi na se tipoti oe. Eitai ua sui o yesin suinga la titi o yai fa pe moni le fula pe o tau va ai ia le atunu nei ile vaenga o le dual citizenship ma foi le te citizeni in New Zealand te citizeni Amerika e te citizeni Samoa e te citizeni Amerika o amata na va ai foi Amerika ile taua la tu te le te ele me ka o le dual citizenship ioe o pe information umana na iai ia le mafasoa na le la ia ona o sia wolea ia nei na pick up pele ice ia stasi o le na o ana pa anga fo I mana o I tonu o le vai sonne ioe pe o inala na maua tele ai nisio information na o tau mawhai o ia ai whawhetai na pick up le ice ia o whatatalia ia le tūlanga o le court o na su e atu le record to CDE e mo ia o nofo whaso tūlafono le umi ioe ai le uiesan so tūlafono I le nei atunu la ele option mawhai o lea ua tu titia ia maua ia le citizeni ia le la tama 21 years old tu titia o le lusu tasi ioe ia e whapeo uman whai citizeni ai le mwhaila na whai ele I lusu tasi tausanga o pau ana le me mwhai na whai pepa nei na se I vangana lau whanau e mwhai ai o ioe au se isi la wauala ia o te lilo iai o le winga la le tala o le apatu whaapautuanga I lo tatou atunu ai mese a tatou man malo tutu tasi a whai te sila fia te loa ele I uma ele I whaia ia pepa no mau ia
o le tala mua stay away from troubles. O le sivaenga lona lua. A fai o ia oe ia le me o le afoi. O le registration o lauta vale. A whapea nai registra lauta vale under your name. Ia le fai a vese alo atu male ngan. A whapea nai le stala lo suaf lauta vale li lalo lo suafa. O le fautuanga. Ele whapea mo sina fautuanga. Sui le stala o lauta vale. Pena uta ua le database lena o whai atu male mea piwa uma na tuu i tonu le system. E loa tu e mfena va ai wa pi fa pena ia siali na pick up nei ele e fa pena ta fia ona se sanga se na fai lunga la wartele a ole va ai ngai lungo la senyo ta vale ia ona va ai atu le po ai le stala ta vale vai fa pena e o komikia ona ta fia le ta vale io e no winga a fa pe te sira fio o ele faia ia o pepa a ole na e ia te oe ia le stala o lauta vale. Ia le lau o mai fautuanga e fautu atu le tatu o tunu sui le stala a whape o umai si seni lo to lua o sesi o walo ave iai le stala iai le ta vale. Ia e o foi mo meo telefoni. Vanga foi e te mwhainga kango pi e connecti lau telefoni mo meo locations mo me whapena e locate oe i e loan mena te iai. Leo o mai fautuanga. Aua a whapio nai iei le mena lau telefoni a ese. Ese le mena ma lau telefoni le teimine nei. Io e ona ele o toe whaingo fie ia le tāpenanga a le vaenga le ale ofisa malanga o Amerika i le teimine nei. Io e so se mea ke connecti i e lau telefoni a whapio nai iei le mea tau e whaingo fie pio le tau whai lau whanau e tu le location whai i e pete tango fo i me fo le pengo fie na locate po whela i lau whanau vainga whapena a whapio i ese vainga whapena lau telefoni i a tui tau whai lau ese io e le tūlanga na i a ma lau telefoni i a ele ngata fo i la ele na o lea pe u amata na nga i kui kia pe lau amaka nga kau whai Amerika le me whale lenga amaka mingi sila o le tui whai toa io e te ai i le tūlanga le ai e le o se mea furi le whape whai atu se mea io e whaapule ngai ai o le tāpenanga o le tāua tasi le vaenga o le tautua a le lupe whalele tatu te ngā lue whatasi ai i tūlanga whapea mō le tatu tau whai no fosila fia a o iai se tangata tu i atu i lo whai tutoa tusa pe o atu e Filipi atu paule mea a whape ile loka fo le whai tutoa e mwhana e tara noa mai tutonu ia o le whautuanga le lau a mai e mwhana e tara noa mai tutonu o le ale po inga whai mai pe a watu se search warrant aua ne Italiana ia po le alava le to inga paule tala whai ai ia se walau ni roia po le asitulanga whapena ia pe o pe wa umana i aso ia. Well, e mawhai fo'i ona tatu whapea i le plestene o lo tūlai mai. Ia ona o le tala hui lele na whai e lea fui plestene. To make America great again. Ia, o latu wai ana latu nu. Ai o whene ngalo e lele i plestene. O ia fo'i o tangata e whai mai. I le nei atu nu. Ai pe o te taunu mai au ni Amerika. Ia o sapi ia nai tangata mai le atu motu. E mai se ata tu malotu tu tasi. Ia o tulanga fule le lotea o se ilvanga na wa e pai se sori tula fongo onga. Ia pela o le folinga mai wa uma ia o pe wa uma va no le ia. Ai o le wo vatua i lungo la porkalane ina ia pa vai to ia ai mai se lava Samoa len fai langa ili pa penu saulu ni o foi no sau nei tam fai ia o me te no foi le nei tu o te tala noa tu lai lunga from my experience io e ili tu langa o le fengata
ona faia io o pepa no mau I le nei atunu. A fai te loa io mena na o fai atu. A fai te loa ele ia foi ele fai o pepa. A loa ele o le stala la ta vale ia te oe. Le stala I lo to lua o na uma fai pepa. A fa pe o nei ai ia le tūlanga o lau telefoni o lo iai le mena lo keitei e a foi. Sa ili tu oe le tūlanga pena. Po fea le location ke iai. Ia disconnect le mena mai ma lau telefoni. I si vaenga lo na lua ia aua te io e whaatonu lau whana orso on ta la le whaitotoa pe a sisi tu iatu. I lo whana ia peo nei io e vai e sele leo tatu pokala me le maua nei info sia vatu e fsoswani tele. I lo tatu atnu ele o tutuila ia manu o lato atnu nei. O pe national pe citizeni ele a whaina si vanga na foi. O lato solien tu la fondo ngaonga ia ona tu lai mai le tu lang whapena ai ta ua le mele pe o le tasi le mea na tarno mai ai la o le tele information ia ina ua maua ina ua fesota i atu I le ofisa o Whimalanga inga ia ma le vanga le ta ua le aisi ina ua piki ele aisi ia se tasi fo I o wō mapaanga I lungo le awala io na ta ofi ale ta vale le aise so tu la fono ki lingi le record tasi ale mea na fale tonu ele I faia pepa no formal ele fa pena ta ofi ticket io le le to fa fonga pe le mele ele ta ofi ai lunga mea fa pe o run se red light pe le tu le stop sign le ai na scan na tua ele vaenga le ta vale le license plate mauar tangata o le a foi na te foi na ta vale mauar tangata o le listala ta ofi loa o na ta ofi ai maua enga ia clean the record o si ali le ai se mea faleton pa tau ale mea na faleton ele I processing a pepa ia o le na e vai le tau e se le tau o nei mata upu yo te tala noa tuai e a matai tatu tua ma le auonanga o le ni aso io o le fui la pio information o mai ina ua maua le apa noa e aluai la o le tau mawhai ia si e li le na pick up pele ais pio information o mai o le la o mai le lana ma fasoa ina le la e mo o mia o te fasoa tuai ina ia fesoa soani io e o foi la le melela ua mautinoa a fa pe e ono a fia foi pe a fa pe o iai le me tau o le ale tuenga siseni e le tu sai le me saoala o fine e tata na matala noa tu sape se ai le siseni foi te sau apply ma le citizen by birth siseni foi le na whanau I nei se la ma le tuenga siseni foi na sau di apply ai se soli tu la fono ngaonga e strip e vese le foi la mo tatou ia tam fai la ko dual citizenship tam fai tasi ana ni seni ai le ua va ai le atunu nei o le tala mai la mo fo no mata la noa ma information a mai to tonu mai aso nei na piki ai si a fo I alo le atunu ia o na foi na mawelo na vanoa e alu e tonu e tamu fai e soani pau le tala fia o mai o le ile option o le alu au ia ma le ave e le malo ia ma le situlanga o le option o na lua la le ua ave iai I seri le lala ave ona e clean ona record ele se mea o fale tonu pau ale mea ua pika pai ele I na maua le sene fu le ave tavale le leila sene ia a ona pona le na maua mai tua ile maua mai tua ile license plate
le uinana maua mai ai na scan mai tua mauai ia ai pe ono fai atu ele ia se son tu la fono ele run ia se red light ia pe le pa pe le tu se stop sign nothing ai se me pa pena ale winga na le tala ko te tu pa i pe ia le ngata ua mautu le database esa ili uma iai mea tau tangata le au umi ioe le alfa Samoa fa mtala ile upalangi ole overstays ni ia tu ia mena pe ole taua na ola u amata tu ni yaso taua is mesia taua ia Samoa mo I tatu fo iu sitseni ia tau tuana le me o le sori tu la fono mamafa e ngata le sori tu la fono onga ia tam fai e foi tasi le me e te sitseni ai either Samoa or nei ioe pe o ladies New Zealand mai fasoa mai sia ole na nei atia o te le ta o non swafa ia ai pe o wanga na e lapta ia le tatu atunu lapta ia le tatu atunu fa pe te loile I faia lo la sene de le o le artu langa lo iai se longa se me ete lo o matuale se me fta e abiale lo kavali io au isi tu na uma ia lena le lalo al upu foi lalo al fa mal tatu tau mamao fa lave io a mata tu pa pena le tatu por kalame o tele o batua ni tala e fa ono popole vale ai le tatu atunu ai abatu I lunga o le se fesosoni atu I le pa ia ma le mamalu o le tātou tunu. Ia, mo I mātou ko ia I le vaenga o le pepalanu me mata. Ia e leina whaidoa ia o le whautuanga o le vave ia ai vave whai ia le sitseni. Pe o whautuanga uma ia o lea ua au mai ia e au ngā tere fwoi moa. Ia e. Mo I tātou uma lea o lo umia le pepalanu me mata. Ia e ia po le kāt lanu me mata. Ia o lea ua au mai le lapata inga ia vave loa o na whaatino. Ia e. Whaatino. Ia masalo e mwhaina o mai ala ua ma te tala noa pe a whape mali e na te au mai ia si ana ua fo ia po se tasi o members o le latu organization ia na piki ele vaenga I te aso vai aso nei. Ia pe o nai e tau o tele. E tau o tele isi usi au te tala noa tuai le tatu atunuu a whapeo e whafonga mai e te sila pia po le nā ua e meise fo I o le no fesilingia. Pa whea tatou ia mai I visa. Ia po le multiple visa po le o le vaenga o le si vaenga tu la fono le iai. Pe te sau le visa pe multiple visa po le alawa tu inga visa. E maua lo o I lungo le awala e li ato se lua tausanga o le ua e nofo I nei. Ai le I whaia mautu mea. E pikia oi. E pikia tatou te mina. Ioi. Oh, these are the reasons mafuanga pe o vaenga muli o tulafono. Lea whatu tu wane I na uasa ili atu la uolea mo se fisoswani ia mo si ana uolea ua o I tutonu o le utafia te minine. Ia o le na, ea, e tā ua mo tatou. Tatou le malo tutua tasi, but for the rest of us, pe ua whai, pe le whaia, pe te sisi seni pea. Stay away from troubles. Ia aua ni I tupuna le meo le io afta vale le si mea io meo le malo vale me sia sofia tele meo le unnecessary shootings le o lo tupu nei io e pono fai atu ia le shooting ne fai mai I fia le ngo Stockton
California le to fa ia ole taua na o iai ni ta maiti o lo ainga te loa tau iai se e pi tanga I mo me fui o gangs ma mea whapena o taimi a vai tau le nei o catering sa ainga vai taimi le nei o mo meo o whatasinga ia ma meo fiafianga wai pe o catering sa ainga le mawane ia o se tamaititi involve I mea ika na lainga laku le stop by shooting nea ia on e tau whapena la se tala but e loa o iai se tangata o tu ainga e tau iai se involvement I mea ia tau mamau ia pe whai awane I o atu ia pole aua fwoi na whai ni pati man me whapena leanga e matautia lava ia tu ainga e taua tele ia le mea leo le tau o le mea o le o tatu ia sofia pia no whai atu rapo kalamena na fi e mo ia o le tatu te ia sofia ai filongia ma ia ma le oti filongia ma ia ma le matu ia o me tu le mai mela na vatu I whawhautuanga ia le tatu unanga o le nei aso tautua nā mai tātou ia aso fia. Ia o nā e tāua tele auani I whapeu tala noa tu isiria ona o le a po le a auani I whapapolea I tātou le tūlanga ia e nofo ma le loa nofo ma le silafia ia le swinga fo'i ua iai le nei malo I le nei fo'i mai tau o tātou iai ia e puleale ia I lato po le Democrat po le Republican ia e pulea I lato o taitai pai foi tātou wa ai pe ua tau sawala titi el presidente temine e pe no fai atu e pule lava I lato ua tu le foe mo lato wa ia le atunu o le mea te whai toi, o le tele whai o tātou, o le efta ama whai o na whai ia pepa. I le vai taimo o tamalo lea. So ia le, me whale le tātou te tilo iai. E le o le tūlanga, whale le whape e tūlanga sa wā. Pero no whai atu, o le tō a tele o tātou. Na ma whai na go through o la tō pepa no fo mau. I le taimi o tamalo o lo tūlai mai te minek. So tātou te pau ale mea, leo awatu whawhautuanga, tau te wawa aila I mea ia. E ro tano atu si o nofo mai whawhautu ma Amerika, o tātou wai Amerika lea e awatu wai ia le whautuanga o na ua mawhai fo'i ia o na whisosoani mai ia se tasi fo'i o paanga mawo ia I tutonu o le tātou au nana. Ia, ona nei, pese breaking news le lena sau mai ni le tātou atunu. E tolu ACEO, assistance CEO. E to a tolu le vanga mai le department o le MCIT Samoa. Lea ua mai ua fire. Ia po ua nea le ta ua le ua terminate a latu services. Ai la me mali. O le breaking news lea, nau mai ele observer. Io e. Ai pau asi mea na utuli loa inai. O le mea le mau le mea o le tue whatanga ai to tonu o le press conferences ale fionga le lipa le mia. O le mea o le whaalongolongo tala, o le mali e o lona whangaina, o le mea ta ua o le reliable sources, o inana mau mai lato news lea. E te watua la I le tūranga mali e. O te le o watua fo isi tūranga a mea ua, e o te watua tūranga mali e. O na o le mai fo ilanga ia news. E lo mauti noa, o le whai mai na o mai o lana na mau atu I lana reliable sources. Ia lato reliable sources. I le tasi se source.
O le upu na whaonga is from the reliable sources. It's funny, wa vai la se newspaper ai sau whapea se whaingo se tala. Pele lopo le lo loto no o iei ia o ngā tustala ni tangata. Pe ata fua tu e lema whaina whaongaina e ni tangata newspaper tustusi. Na o tatou ai e masani e tatou tu e ngā tala fo i mo mea sorry. Tata facility oi lau source oi ia whapea mai. I have a reliable source. Sawai pena. A le lawa mai e newspaper o le matua o tangata e whamoemoina ra. A le maua mai ia tu sala pe sao. Muri ane. Pe le sao, pe sao. E le mwhai ano na au mai tuinga information whapea mai na maua mai is a reliable source. O tato. Pe a tau te o le leia sa ili le pongati o mea uma. Pe a whapea o au o se tusitala. O le mea la leo tatu wawa e tu nei. E se fo i la le fo i tu o tatu tusitala i o te wawa e tu nei. No, manea le au maingon mea. A tau e lor whai mai. We got our news from a reliable source. Sorry. O whapea i whaeru roto whapea. Sorry. Ia, o le nā. Nā ona o whaaleo atu. A whapea sau e sau. Ia nā. To a tolu ACEO. Ia, ele o CEOs. Au vana fo i e pe au assistants. Ala whapea to tolu i lato. Lea ua terminate. Lea ua tutuli. E o tutuli mai i le vaenga lea ale MCIT. Ia se tasi fo i o department ale tatou malo. Lea ufa malo lo mai ai ia ni tangata se to tolu ia olo umir tulanga o le ACEO. Ia ola nei le o ilunga o penta whailangi. Pi o le o back to back ia whaalave a se li pae mia. Tala tuana nafi o le maliu. E whaitatu vai atlen tu whaide mori mau. O ana nei, mana nafi. Ia o le saufa ia siona brother-in-law ia po le tuangane o siona fatua. Ia e malie sole le mea. Te le loa po le a se langona o le atunu una iai na le lama na nafi. I le saufa i lea. O lea ua whai ele wha fotupu ia ma wha e ele suafa tuli au pupu. Tuli au pupu i le li o murianga fata Brian Lima. Lea la ua wha pupu ia a o tuli au pupu Brian Lima ia o siona tua fine fatua o le fionga le li pania ia le tina ia tupea ia po le the Prime Minister Good Lady. Good Lady for the First Lady. O se mea ea foi o lona fartua la ia o lona tuangane ia mo se pia ni so tatu atnu ele o ia le nala te le la ua tau fa mani me I sa le 3 ACEO SAC Ministry of Communication Information and Technology. Ia pur fa minga nga MCIT len of lela fa penisi to. Ia asi tatu fa teteria langa lena sau o le hiase. Ia le au mainga fo I ele observer o lato tala. Ia mai I lunga o tala fa longo ona fai mai le lato tala. Ia tangata fa moimoina na lato maua tuai. Ia fa matalanga. Ia ale winga na la tala apa pe no mata tala tuana nafi o le maliu o lon tausonga. O na nei mana nafi o le saufa. Alona brother-in-law. Le fionga le lipan mia.
ale ela na o whaakitanga. O leilo le lea o le tamao le atunu. O le taitai o le atunu. O le pale mia o Samoa. Ta tino fua, ana whapela o seisi, o ana nei mana na fisa tula iai o ia o le matai o le ainga o lona whatua. O tafa manongi, i o lona suafa le na. O whaatafa manongi. O whaatafa manongi, a uli le mali atoa, o la taipa o Fosi Smith, o le pale mio Samoa peitai. Lua le leia so 2 days in a row. O tuto o to'o le fionga i le li pale mia. Pa elea le fionga i le li pale mia. Tasila ia mea fo ia wa u te tonu no sistangata. Na te le tue whangaina o na suafa ia tuto o to'o. Ia po na suafa ia e whaia mea ainga. Ia po na suafa tausi ainga nei. Ia po suafa i lato tausia me nei o ainga. Io o le tō whā po le whetalainga ia whaatafa manongi. Whaatafa manongi o lona suafa le na whaasuafaina i ainga o na polo. Ia po tina o nalo i le whioanga o le tongo i le vaimaunga. Le ala sa tatu wapai ai. Ia. Tatu wapai le te leo le esesenga o le mea. Ina ne i manatu le li pale mea o tatu tam whai siluatu. Ai o te tala noa i le tā ua langa o lea o lo turi mata i e Samoa. O lo mata i tū e le lalolangi, o lo mata i tū e Samoa. Ia anga mawinga. O le latu tai fou, ele mwhenta tu ave sea le mea le tau o le pale mia fou, o le tai fou. Io io le whapea mai lau tamo moni mawola, tu le epa talo sia, ai manu umamai nisi whapea na imatanga ruanga uma ale malo. Ma o te loa, o i la tau na li potia mai ACO, na o tutuli o tangata e lango malosi, i le fast. What? I le fast, whawhetai i le la tau whamaoni, i si o tātou malo. O tangata ni na tutuli pe na resign, o le sa o tangata ia. So ni manisi. Ale fela fe me tangata lango le fast, e lango le fast i tangata ni mo mawola na ua mutsuki. Si tu feitau le leia tu se le me pe sa ora feitau. Tarusia e manu uma mai nisi fa pena i matanga luenga uma ale malo. Mai o te loa, o i la tou na li potia mai ACO na ua tutuli o tangata. Oh, okay. I got you. Le o manino, le o malama. O tangata na li potia le aulai. E le o au ACO e lango i le whatutua i le tuasa mutasi. Pe lango i le malo. O tangata e lango i le malo. Le na whaia li potia o le totoru lea. Ia, tatu, o toi whapena, ia si i whaamautinoa mai Samoa, ia un tatu wōrole i ola mautinoa. E pe o leo tatu tala noa i mo meo, le pe o breaking news i o leo mai. Ia, o mea whaua, o mea pe o lefto a tatu, watu pe lefto a talai mai whafo ma pepa ila. Kau kia fo ingai mea soli. A si tatu taria le sao. Si i tau whailanga mai a tatu, o tatau le tatu anuina le opsepa. Ia ase i tatou whalongolongo ia pe toe mai nisi lunga o le nisi tususinga whaamaonia mai Samoa. Ia ona tatou ioeina whaatasi lea ai pe ono whai atu o lea o watua whaaleilonga. Ioe ona o lea e angai mai lunga me tatou te whaitau mai ai
ia e a foi la o fai lo atu e pe no fai atu a se le batula o pu fa le long io e o foi ni fa pesi si so le langa ka ka kala pelo langa ka io na le o batua fa le longa nga taile ina i to so vale e foi sis ia ole na le tau ala le fa la lave ia te le lope ta o se fa la lave ia o le fa moe moe le fa moe moe o si ainga o le fartua o le lipale mia na tu to o ai le taita i o le tatu atu ana nafi mana nei io so ele foi no fie io no tau fia mese se ko ia tu puna se si foi teni pai sa fai mai fa tu to a ping sa fai mai io e tati alo fa ia io le na alu la so na fi tu nei tu me la matango po kalame si o la u a fai po de ase ai ele ainga o te tonua io tangata they feel proud of themselves ia ona o le tula ia le teita ia le malo ia e alanga ina ia le vaenga o le fa moe moe ia e mai se fo le fo ia li ilonga i le talonga o le lakapi ua ilonga i fo ia le ainga le nuu ia ma le tatou nu ia le afionga ia tuli au pupu le ua pae ia le sofa tuli au pupu ia sa sofai siona tua ia tuli au pupu pala lima ia o lea ua fai ai le fafotupu a le fionga tuli au pupu murianga fata Brian Lima ia o nei vanga e tasia me sa moa o mata fo ia no fetu foi sa moa o le tatu atu e ka kele lopulale eu foi kai mika ke ui kai ka mo ka o ke ku kai I lem fan fo me nei I lem faina fo na yese fo ai me nei o le lua o I tu mai o le nature le so I fonga ma le ola ele fai sisi na fo America they can't even do anything about it isia langa e lua a wala o lo tautala I tuspaia ole a le lo waru ka makau o lo waru ganga vale o le vaiti o le vapiapi ma le vatele ele tolu ani mea ele tolu tasi ana le lua o le vaiti vapiapi ma le vatele e lua po lai tu ainga tangata o le lalolangi ni tatu te ai o le winga na le no tala no el so le mele o le natura me o le langa ni ele ai se taimi Samoa tatu te mai ai ua ioe ina uma Samoa o latu agree se lau pasine o le whainga malo ua ye se miline o le whainga malo lea ua tofa mo tusa peta te whain mai o le whainga malo ua tofa ele atua Samoa atua te oa ile maturity o le maturity o tangata ua latu filifilia a tatu wa aia ile mea le natura mea so le e ia le au whaaleanga mea e ia le au tete e ia le au yo le tatonu mo fi I mea o tale me ia fai mai le a foi le fa moe na tuto to ai le ia sili parmia so le mata tu no come se tangata ka ino e sole ka ino anyway e ia la sisi o to em fai mata mau le tu em fai mata i o le tu ai alu o ia wan fan so te falo mo tu te mai ngale le kai inga le ko kungu le ko par mia ngale o polonga mai o le aingot io o falo mo itala takata ese wingo ni tangata sole ia pe le na e tolo pulo le fionga I le lipania ia e ala se tu mai le fiong e a se ngana peno fai o falo motu le ainga o le fartua ia o tu monge goosebumps all over
Koko mo esa, ele ngata o le tamau le tunu, o le taitai o le malo, o le pale mia, ioe, a o lea ua sau e fai upu, ioe, ua ia la aunga ina le upu, nofo uma le ainga, ioe, ai le whapea na o whaatafa manongi, si tu la whane le ainga, e fai le mau tu la whale, petai, o le na maua, o whaatafa manongi fo, sa na whai aso, o le tamā maritina o le ainga, ina ua wala au i le atu. Ai o whamanuianga ia, isi ta tatu wawa aila ia. Si tatu wawa aila ia mo meo o whamanuianga e tauala mai le meo le. Tausilo na aunga, tausilo ainga o na tōrua, tausilo ainga o lan whanau. Peo le tāua tele le Samoa. O mea ni tatu te tamwhai tatu te tala noina. Ioi. A fuala i se isi ata i ta i o le tatu. E whamata e mawhai tu le pana tu whapea e whai se whaala be lawe se ainga o lona lato ai. Whamata e mawhai e fia me o na ia matai uma na umatu nei. Pino wheatu e le silu atu i tulanga ia. Ai o le tāua langa e o te taritonu. Ele whaingo fia fo ina whetutu na i le fionga le li pāle mia. Pe asa na wa ai. Pe tala whia ngai ia te ia le sau e tūto to'o o ia e wha mamaru i ai le tunu. O ia e wha lango ave i ai le wha mua mua a Samoa a o lea ua wha ele lea. A o lea ua wha ele lea i Asia. E wha i foi o lea lofa i le atunu. Ai siri foi le alofa i mata o lana whanau. O lana tautua e le ai se, e le ai nitua oi. E le whai foi o manatu i le atunu. Ia, ai siri foi o na manatu i siana whanau. Ioe. Ia pe o te lele na o le tāua. O le te lele na o le tāua Samoa. O mea ua e sirafia, ma mea ua tātou wawa ai i le tāua tele. Nei mea tātou te e whai malui ia i tātou. Ia so o le soifua ma le ona. Lea ua sa vali i le tōru wha masina taru o na tūra i mai ia le whainga maro fau. E le le 5 tausanga. Wha atoa lava le 5 tausanga. E mo ia ua na whaile snap election po le palota whafusei. O le taimi ai e umai e te tauna ia e whata ape pare mene a le Ianuari Februari ia whato a whai ai leo le palota tele ia apelila peitai le na whafua se ia Bala e kiang chaya ue e le tai se 5 tausanga. O le whainga malo taruai. O lea tasile si news ta ua ua mai leo fo ina watu i Samoa ma te talo sanga ale li pale mia na ave leo a mai le confirmation o approve mai leo New Zealand ia le tu ina tu nisi o 2 dogs detector dogs ia po canines ila tu tai fau leo approve mai le malo New Zealand le isi lua o tai fau o le anga i atu i Samoa e whalau teleina i le sa i linga o mea nei o fuala au whasaina. Se vai tau, nāru si mai i ala tu whai umai nei mau mea. So lea ua ele i umin taunu atu i Samoa e taunu atu leo molea o le wha le leia. O ni ngalo ia i tātou. O ngaruenga a matana leo whai atu i tātou atu. O ni ngalo ia i tātou e se te milata mai. En tātou ai i leo la latu whatino ina. I le sa i lia. O le maliu o le tamatitia onga. Le titi se lau tau sango sue. Le hit and run. Le ai ma se hit and run sa mo tanu o lana su ele mau.
e la se lau kau sango ni hit and run ele mau ia tatu va ai ia ole se me e la fisili a fai nei mea ele ola auli pe ona tua iai ele o sesi o fatu ile tua sa ele o le li un po ele o sesi fo ile a o le ata se regular person o ia tonu na fai le mea le ale tala tatu wat nu e fai mea le o tu si atu le mai o tu si mai le mai io e fetusia i solo o i fa masinonga fela wa upu matala ai uma e nei la le mea e ese le tangata na lave le lava la po le ata mai le tangata na fai le mea fai atu i foi tatu te vava ai tu toa i ai i nei mea tatu te vava ai tu toa i ai i nei o tatu sole se o kalilo e o foi a kai kai sole ai le taua o le me fu le langa o le la ua wa laina fatasi le o uma fa sinongo sta mai tai fu le o papali i sia o telesia fikel le o uma le ua fatali le tai mi sa wili ruling ale fa sinonga ia february o tau fo uma ia submissions uma la vaenga ale a foi ale vaenga aloia le uma fa sinonga tatu fatetali ile masina o february o tau fo o le a mai lo le fai uma ale a mai te e mai tai morianga lima ale leo te e uma ele te mai tai o pali fikeo ona morianga lima lena fai leo ia o le ala le tu inga ba inga le tatu te vai a fai la te te mai tai le o le ai tatu te vai ile fa masinonga le foi o vai ai o lo ta wai le so fo fia me o le tina o le te mai tai o lise ia malolo ia male le ila ngai le i le to ono le keise to ono le pe o keise si o le o tau lo mane ele o maua sona ai te nofua o Samoa ma e tango e faia e lau fika racing kango e fika po le a fe sota inga o mene ioi ia o le K9 o le tatu K9 lena fa pe ua OD overdose na ua uma ona fai sailinga fo mai na malanga mama atu le fo mai manu fai e tonga fitia ia na ua manuia ia na ua manuia ia si tai faule na le na fa pe na overdose ia te le lama pe le ale me pape wi kai kanga o ka ku overdose le meoling fala le foi la ora me pena ai le meola se me overdose ai por me na o over sorry se que eu fui kai kari ia tala na le manuia tatu ki 9 na overdose more silafia e lo tatu tu io e peita sile na vaenga e matua i o taofo i nei i le nei hit and run to i o taofo aso ai o te ofo i tangata o le nofo malona mautino o le na te loa me winga i le mea o le mea mautinoa o lea e iei tangata lea latu te e relate i whaalablave lea latu te ro lea e iei tangata ioe o lea ua masalomia le manu
o le si me matu ia lava ia le la ua watu le li komisina le nai ai o le o maua lava o le atonu le tangi ia le tina fu le faletua o si paipule lena maliu le la ua watu le li o au pa a o fea o tanu mati ai ia le tangi a le fin i tina ia tupola io o fea o tanu mai ia kisisia o le atulanga o meia ua dismiss o fea o fai le tangi ia la ufionga le li pale mia o dismiss le tangi ia le li pale mia le na fai ia tatou talitalia ia i tangata popoto e tau mawhai e whaafisota i mea ia le maliu o le tamaita i tustala ma i latou masarumia ia tangata tamamai tangata popoto a e latou te saili o latou maua le leili fisota inga o tangata ia ua masarumia matala i maliu ia se o tatou talia langa o le fuila ua alu mea na ta o le mea manino ale na ta ua le matu ia o manua le te ia ua pe ua whanga ua ngalo matu tatou va ai tatou ta ua o le samala ma le naifi le ua amata e whaia e meia u pe u foringa e ua whanga ngalo atu ua le eise naifi ma samala tua i o tale ofo i nei mea whapene. A si o tatu tatalia. Sa mo se i o tatu talia lupe o pupula. Ia po whetonu o le simta o pupo o a whea e whaiai whaatartanoanga. Ia le na. O le tatu komisina pe uma lea ele i tue maua maisitala pima lo ia au o te muri no falongo ia tasi applicant. That was the only applicant I heard lea ua iai o te le toi lola pula se temi e whaangata tusi wala au tusi i applications ia masa ia loa ia se tatou komisina fau. But right now o whaangapea ia le komisina the acting commissioner ia po le susunga ia li atau le taua o li atau le sa masanga pe o si tatou mena o lo tulai mai i le taimi le nei ia o le isi vaenga o le tatou o le ua tino mai ngā ruenga whaavave ia leo ma le whilo i ngā le li pāle mia ia ma le afoi. Ma le pāle mia o New Zealand. Luxon, Mr. Luxon. Ia, Honourable Luxon. Christopher Luxon. Le ua tino mai, le ua tino ia le mea, le ua le te whau ia, le ua mai le approve te ilua, te lua ia, tasile na tala fia ia ma le tala matango fie. Io toi tala noa tua le keisi le awhale alili. Mana tua foi. O le oso wha alava le heita pipi. Nau ia le melea, e umaro le melea, e le toi aiso la tu leo le sa ilinga, po ai o le whaipule. Matuiloma. Le la tu te le toi ai ina lava se mea, o le whamasinonga leo le awhai. O le la ua, pe ata tu fua i le tulanga le ua iai, ua dismiss o le whaongaina i le tangi awi tua le tangi meaning, man malo i le HRPP. Simple as that. Oni tatu tilo iai le lonovinga, lea ua maua le mea, na lain tau ma whai le HRPP ia whai i la tau ma intervener
e intervene ile io le ua maua le mena mafuai o le tonu full stop umaro I malo la tua nga la tu te le to ia ina fa msinonga le wa pa o le mea le ua tau tilo tu ia o le son fua le fa mai o le a todo a fa pe te le lo pe fa fer fingo fa msinonga le o fa msinonga o le la o tatu le po le electoral fa msinonga le la tatu ia po fa msinonga maurunga a faila fa msinonga o lona winga sole o te le lope fa fea na e fa I o le telo tangi ale petitioner ia se lau foi man tupu tangi io ale tatou ale fionga le suipania avai le tatou watu ele fa peola por kala me o te lango inga le malo tam faila ia le io e fa suka pele tala no le ai ua fa mania so tu la fono ale te mai tai sa pai ma minister sa fatalua le foi la ua fa mania va nga mua o supania o le winga la utala ele tele se pito la utala noa io a para no ma foi pule tatu vai ana malo a faina fautua ina o tou ele tou tai ile a matangala le ai vanga no fa nga ngana ile tai ia tau mamau ma me le ua ta ua e lau fionga le li sui pale mia le winga lo tala ufa mania langa le la ua rua o ai fa ua case meaning man malor HPP ua sa o HPP io le ua ngina na e avea le todos fuafe ele fa tu ofela la tala no il pitolea io aua uma na fautuaina io foi la fa fonfonga mai le tamaitai o sebe io a tu te lo tu samo le foi faro mai tu le pa tu fa tu pe foi tu le pa me manino o fai pule o mai na o ile parota na ratu tu la fono uma ile metau io pau alo na se senga o le mau o le sivaenga ele mau o le sivaenga io o le sivaenga ele o le sivaenga ese lang foi o por kala me tele no tala no le nature io tele no tala no tu le naturo ta tonta to fana na mem tato io o le o fa mania le o le wingo la tala o le o au mai I le fai unga ele to ele o lo fa wau le fa masinonga e fa matala mai le fa wau le fa masinonga o manu malo I le HPP sa mo e manino le tano tuai yes le o fa mania le winga le no fa to fa mania ina o fa wau le fa masinonga ale fai pule male na tangi io wa uma foi la ele to ye foi la se vai nga le HPP wa uma la to pito wa uma le me sa fia ngai malato le o malo me na mana oi ele ta foi na telefone ta tutala le o sa o me na fina oi io ele fa tu alo tano pito le la nga isia mawaisi ele mawaisi alai lo uma e la tu e o ia tu lepa o lesi le tu fa tu pe na ye e oi fiame e oi tanga ta uma la ba
Pe te ave se tu pe pasi se po le amalea. E a fuan e ave le pasi se tangata. Ia manatu mai ia te oe. E alana e whaia melele I lau tu malo. Ia manatu mai I le palota. So le ngala na yo en tu fa pe mai fa pe la nu fa pe la tan ne. Leanga o lea o fa awau o dismiss se fa masinonga meaning malo later pipi. Wa ana le malo withdraw tangi lea. Complento. Esa o tala le fet pe se lo fa. Yo. O ta tau foi la, ana tu sa o tu tala. Yo. Ele o sa o le Chief Justice Morikalia le third party. Ia. E mon vai tatu. Po le a lava tu inga fa matala tatu te fa matala ina I le fa unga le fa masinonga. O ai tatu te fa pena pilato le fa masinonga tu spaia. Tu api o palava. Tu api o pio. Ia. Tu salava la pe pio tatu fa masinonga. Ele enfrenta tu fa pe a meua. Io. E aí era fasi ele enfrenta tu vai lá o le lato le mta fai oi. PSC ala tau fia, PSA oi fia. A ua io. Ai pio le meu le tam fai a ui e fa mala matura pitola au I tatu lang au lang. O te alu tatu temi, o te mau tatu temi I le mena intervene ai ia le a foi. I le tapipi woma. It's done. It's over. Yo. Tatu move forward. Tatu tilo I le tūlanga o le anga I ai whamsinonga ale to rua le. Yo. O isi mea whape tau te fiu. Tatia. O le mea tarsia langa lewa ave le criminal. Lewa ave le criminal le kesia. Se o tatu wawaaila. Peto e su e to toru lea. Ia tu pauana me tatu talo iai. Au se upu foi le mafu anga laina oso te tonu le afo. Ia le hita pipi. Uma. Te wai le me o te mi tatu no foi iai. O lea ua fa awau le case. Ua pau ale oso me tonu le hita pipi. Se I tau mawhai, pe mawhai ona dismiss le case. Ave ese case, le ese case. Ia leu fa awau. Ia na. Le atoanga na le tau mawhai atu ina ia malama mamanino ia le tatu au whaafonga. Ioi. O le whamasinonga. Nea ia si tatu mea mwhai ia. Tu o le whamasinonga ia. I le atua malo lato I unga. Ioi. A le ale lato I unga ua mai. Ia tatu. Langa e o foila ili se furu pasene. E o tamaitai lo ia. O le tamaitai o maunga. O maunga Princess maunga Princess Chang. Na mau tu solid. O le upu na whaonga ina tamaitai o le concrete, cement. No winga o sima o mautinoa o solid. Le whaiunga. A le whamasinonga petai. O lea ua toe ave ale avanoa. E ilo ai li se furu pasene. Pe o I le ave iai ia le whaitionga le tatou atunu. Ioe, o le tatou malama. Ai, o pe whaifoin tatou wa ai le tatou o longango I le toe tatala o avanoa. But o le whamasinonga lapa, le final saying o mea nei, e tau te ti ngai. But o le o ilo ia o le malama le mea lea, o le ua whaasima le mea, o le upu whanga o le cement, concrete, ia le whaiunga, a le whamasinonga mai lua o lua tasi. Sawa, Pio I nale na fua mai le whamasinonga lua o lua tasi, lela e ia le whaiunga lea,
aua ne ia ne activating le vaenga lea se ia vanga na unless complete atoa tangi whamasinonga ma mea ia a iangi pa election se vaenga ua maea mea ia completely done all this by election if we would have any by elections if iangi si tangi o le mea lana o le ua mai se ia vana le ala ua mai a pena whai atu sole i le whaingofia tatu talia pa te whaitu o le final senga e sau i le whamasinonga ioe o le final senga ua mai i le whamasinonga so a pawala mea tatu e whai tatu mata toa tatu mata i tū tatu wa ai o ani whale a onga mo tatu i nei mea ioe aua ne i tatu pei o tai o le tuangai a malo mai se latou si i lunga le whamasinonga si i lunga le whamasinonga e kea mai Yesu kea mai mao a si i lunga le whamasinonga a e sauro e whai aina a tuwa aila utu Samoa ia fa a fia na fa leanga le nito ina whamasinonga a Samoa fa fia e pawala nan sotu la fona mai whamaunia contempt of court contempt of parliament e saua le se whaiunga e saua le se whaasalanga o ngei mea e au i ai le tatu ai but we have no saying at all ioe but like I said the final saying of all this the justice and whamasinonga ioe tatu talia a o whaalongolongo mai e tatu whaipule o ai nisi o toe tapena le melo le pai election please even a dollar $10 po le a lava le tele o tupe please se fai ma le poko mea fai ma le atamai mea ioe aua fo i le nautā aua le nau malo fai iau tou loa by election let me tell you this e leto iai sesi o le tumalo se tumalo vai tele e latu te whaatuina mai ia so latu sui sau e anu le tuangai so bear in mind e lema whaina to e tupu le mele tatou o lo ta pena ina sui tau wa ai mese ia lea ua mai le whamaninga o sa whatatasi lea o le a whailanga pa election au whalongolongo mai la ila tau o lea ia sui whatutu o le pa election both sides ia e mese a ila tau e langongo le malo o ai ila tau whatu se ave i ai le upu ave i ai le tala malosi awangi koe whai ai me o whakosinga awangi koe avengi kupe in tangata ioe se ilo langa kasi ngi ka ngaka leanga o kakuhu e kele me su e tupe inai sui tauwa e koe o lelo kau kakalangu ioe me whainga tele me whainga me le tau te iei e le whainga fie mo ila tau sui tauwa ma sui tamu mo ioe e tau te fia whai mea, tau te fia whai tupe, tau te tau whaavalea, ko ke kau wha, ioe. E ko koe o, koe wha mamanga nguku, ioe. Au ale le tala, a rasi le ai. Ele umar case, a ore case ai, ele umar case, al whaipule, maritangata na whaiartangi, tui loma,
ai ala no fai atu ua malo le HRPP o le ua whaawau case sila to ai sila to ai no mele o tana no tuai awani tato ita fo le fa pe mele ai ole yo ole nele o tana no tuai sa mo ele se wa ala na whaawau le case le ale fai pule tuiloma ma toi lupe ona ua sao le mea na whaalawe ai tu tonu i re HRPP sao ele sel tala le fai atu o le whaamaninga na lo tala o le whaawau o case le ele umar case ai toia o la ua ele toia ia le HRPP ia le na a pau na le whautuanga sui o le whatuatua i le tua sa mo le ata mo e a sa whatamomua a to lua to tolu to fa pe to tasi foi a lofa a lofa mai le la watu whautuanga ia le tatu tua ma le auna au e te nau malo ia e loa po o le tamai tai la tamoe po o se ali o le atamoe ia to sila fia o le na o le auto tie i lunga o le whatuatua i le atua sa mo tasi. I'm telling you that. Yeah, na. That's the only way. Olha, what way? Just do the right thing. La e kau ke le fi nau le whamsinonga. Tatou au lango. We don't. And we don't have to. Yo, le tatou tatou fi nau whamsinonga. Ta tia whamsinonga whai la tau la kotis. Watu whawhautuanga i tatou wanga le la sauni. I le pa election. Aua. Pe se fulu tala, pe 5 tala le na. Awani toe avea se tupea i se tangata ese le amio va leo ngi kanga kasore. Mo i halo tala. Le ai, ele lei pēr na whamanino la pito la au. O le tolu sifuru afe ma le fitu sifuru afe. O le foi wa avatu le tala tatu wanga. They only say, hearsay. Ele e se whamauninga o tupe tatu waina wat se fitu sifuru afe pe sifuru afe. That's it. O mena, ele uma po whea lava whai ai. A o le mele o te tuturi atua mo le whaafafonga tatu watu nuu. Ua wha wau le case meaning. O le ua sao intervene. Le mena wha alapilape ai. Ele le malama. Ele le manino. Tu sapo ai si mea ele o le wha awawina o le case. O le fua liali na o tala le, o le wha maundinga le na. O le tala le, o te tala noa tua ia i tato. O le fia fo le o tu langa o le ama lea. Li o tato malama. Ana le wha awawina le case. Na, langa o le intervene i. Ia tu ure mele o le avi tu o le case. Alala mele o tato vai. Leo wha awau. Wa le wha ngaina le wha masinonga. Le tangia i la ua. Le talo sanga i la ua. E avi tua le la tangi. O tau malama e tato wa fia mara tato wha manino i natu. O na. O isi mea o le case. Say what put it ai. O le toi wha awau le songfua. A o le intervener. Who was the intervener? Oi, HRPP. So le uma la to pito la au. Uma. They done. Le wa sao la to fa wa case. Ia. Wala, o tau manino si mena. Lena. La te lela u te mi tau fa manino si mena. A lela e direct la vala u tala no te mi nei. A o maua vanoa e filifili ei tatou sui ta momo e mai pai election. Sa fata momo. E la te mi tau whamanino si mea tina. E direct la wala o tala no te mi. A o maua vanoa
E pili ai ta suita mo e mai election. Sa fanta mo. Ili la kau fa la bila mai sikanga ka ye ka ku kala mi ni. Yuna. E direct la utala noa I sui tau vale la ta pena mo pa elections. Mo le tu I ti o mea ia. Ur ko inga malo sisi. Ur ko inga malo sisi. Yo tau loa le lei. O le tu malo sili na vai vai. Le tu malo e watu tam vai avisa la tu sui e tamu mo e mai I le tu ngai. A iaru te talo ma e pa malo sili te talo le tua. E te whalango I le whainga malo o lo tūla I mai I le te minei. E ti e runga. E te manu malo e whaila I o le me sao. Whaile me tonu, whaile me moni, whaile me sao. O koe venku pe kangaka. O se ngālanga whai pule kangaka. Whaile me sao. Ko ke le sao lo I me la itia. Ko ke kuku mai anga o me pepelo a me se me kuk whaia. O koe whaia I me valea whapea. Ke le langa e watu ai mato loto. E watu ai o mato manatu. E watu ai mawhau. A saura pa inga wha masinonga whapea. Ki ngā rula I leo tangata tāpuai. Langa isia. Ele eisa mato leo e saura wha masinonga. A whaila pe se sepe sa o wha masinonga. Ele pe ise loko kako. Ai a fua isia. E a fua ina ua le maanga whangafa le le tangata tamoe. E te tauna mala malama tātou ile nā turo tangata whiwheola. Ka ngaka kala pepelo, ka ngaka Nga, te tau ko kilo le lei, ko kilo le lei a tangata e latu e aise whiwheola e kala pelo. Pona ua, tulou. Aua tātou te ailau matai tangata o tu e whaasiesia tu wa aina se tiela ia. Aua le nau tā. Aua le nau malo. Sila totoa I tu inga tangata e talawhia ngai I le alofa matata e resi alofa tamwha I. Ia. Sa whatamomua. E direct lava tala noa. A whapea o tuita me ta ila tamoe. A whai o sui ali ila tamoe. Tautuana maoe. Tautuana mauto. Aisea. Leanga e tau wale ai nuu, tau wale ai tu malo. E tau wale ai. O tangata o nuu, o tangata o ainga. Sa whatamomua. O mauatala. O tangata o lo ainga seve na pa uai. O tangata o toto o tino ma ano. Talo fai sole. Ese fa utala I me fa. Si utatu sila toto ala ni tu nga me fa. O tangata lava o tatu ainga o tatu wo ma pa anga. Ba ai li tangata e tala fia ngai li alo fai o tangata ya. Ai mo le tala ia. Pe tangata lango, pe tangata le lango. O ni tu e stupe. Aua. Le pa election o la ta pena nei, ia le o watu whawhautuanga tatu pokala. O ni tu e mamauina I se tupe I sipo o ai lava. Te vanga nafa lave o ainga. O mea te tau wai ina participate ai. A o se tangata e la tu e whaasiesia atu whela. Aua. Aua tu e whaatangaina. Na o sa whatamu. Ia, a o tatu I pale alili. Momo. Ia, te talo atu ri ila o fionga I le sui pale mia. Ia, paini whale a onga. Paini whale a onga mo tatu umasui tau wā. Mana ia si mativa alatu ai le tu. Au tu inga mea la ia whapea o le tu. Ise vai leu whae e tofi minsta. Se vai leu sa whae tonu o mea kapeneta. Se vai leu sa whae whatau tongo uman whatau tu. Se vai leu uman sa whae rua I fono pasia taro tupe whae ele leo whae. Wane.
Na. Ele fa pe o te selu watu le tatou le ai. Talia se fautuanga. Talia se fautuanga. Yeah. Aua le nau malo, e fai ma mea ea. Langa e u atua ia o tou le siusi o mene. E u atua i o tou no, a inga mau tou tu malo. E se fautala le mele o iei tu malo i fai nei. E fa pena fo le sui o matou fa salele anga no mele lua. Po o ma nisi fai ngā tatou te tau fai tau fa matala i le taimi, o le taimi na saini ai, o le taimi na fai ai, o le taimi o le amarea. O a fai unga fa masionga. Se le toe maua se tatou awa noi nei. Ele maua. Ele ni cases fo i toe fai ni apili mania. Iyo e. O le mea jes. Talia le mea mtatou. Ea o ina i tatou. Fa sale le anga no mela lua. Ele na. Aisia, langa fo le lai tu ma tu si mai le lima u fa ma nia mele ma te pesi atu ma tu vesi atu ma tu vesi. Le o sa o ama tu fa tau tu pele ngor tatu iyo e. Ena. Le o tatu te fefe tatu te o mea ia le tatu. Langa o tatu alo fa moni lea. Ile vai fa fai. Ai mai se fo le tatu malo o lo tu mai te mine. Ya, esa o pesi tala. Kau ke ki ngā uma i keise si fai ngai. Ioi, koe o ka ingo, koe o ka ikasoi. Ia, ela ka kala la fai atu. Pape e lili wali fa msizonga pe ata leo tele atu mo ta fali atu nunga nei. Ia, ima se iota tasi. Ioi. A waila tangata poto. Se tauna pa poto tato. Forget about the past. Move forward. Move forward. Ma faile me sa. Faile me tonu, faile me moni sa fata mo mua. Faile me sa o fa mon mole. Fa mon mole. Ya, ole na. Ono miliona tu vero allocate. Ele malo. Il Samoa housing. Ia po le vaenga fo i lea e ave iai e whaanganga mo i lato o tau whaatutu ni o lato mauta, ni o lato whale, fausia ia le development o mo meo whale. Leo ua ono afe tupe leo ua whaanganga le mal ono afe, ono miliona. Ai pe ave la fa mo ia ila tu lima vai ila tu o le tai pe ia me fo le ia mato nei ia foi. There's no down payment for the first time buyer. Dai fa pena relevant anga i le melel malo fa rongo ti ai o le ono miliona e ave ia ila tu me se pe fa nga lava mo au lima vai pa to a mo se ava no fa weni fale lei mo ainga. So 6 million is a lot of money. Ia mo le fo i vainga le tunu. Ia tasia vainga taua. Le wa apa ye le fainga malo ia mo le silfia e lo tatou atu. Tatou mai pula ia le activation le efi na fo ia tasile me. Why, how, and why we reactivate? No, not why we activate the 10% and yet uma ona ta oto ia le faiunga. Tasile me. Le pe e ta mawhai le whamasinonga. E whamatala mai. Ia le tā ua o langona tangata. E se ke leo le melea. Le pe o ta mawhai le whamasinonga e extend mai ia lona iloa. Na te whaita wina mawhauwhaunga o tangata. E allow pea mawhauwhaunga
o a nisi mafofonga e tua atu mafofonga na fa vai ele fai unga le o manina fasima sira to ai e sem to tio meia o fai ele fasinonga to e tatala fasinonga vanoa se i to e fa ali atu nisi langona. But I'm pretty sure ele malo ile tapipi mele le tatalaina le aisia langa le pe foringa mai ile au mainga ele famsinonga ia o mai langa lo to ftang si mai au mai molo to silpia ele fento malo ina langa lo e fai unga asia tatu vai pe se eu tatu o te akria uia ile talia ina ele famsinonga o le toi tatala ona e ma fo ele tupu te min fa vai ele na tupu me mo so ina fu ele ta fi atonu le mafofonga na fa masinonga o mfai ai ono latu alawina ia HRPP to e watu evento o le ola tu le tau ono latu to challenginga ia le fai unga fa masinonga o man fai ia si tatu va ai fo ile ata mai tele ma le poto fa masinonga e fai ai ia na fai unga io e pe ona fai atu antu watu ai o tafa o ai tatu fa masino e fa matala i pilato le fa masino tu spa ia na manino le amio le tonu o fela a fa la e tatu fa masino io na pe o le winga le na tala Samoa ia mo le sila pia e lo tatu watu ia le taua o si mea pe o lea ona o tano atu i le nevaenga o le tautua ma le unaga. Ai te tunu, uma utaupu na tapena ua le maua se tatu avanoa tatu malo le lio leota o lo isa mo le temnei. E ulu te tunua tatu te whiro i taiao fo i an mapokla masani ia ma le tamaitai o moa whanua. Matira le aso a taiao au te tunu. O lavalea ava vau atu ni yasu yo fa maru atu fo se upu o sala o se tanga seanga ia ona sore se tatu te fifia uma ni fa uma mai ia api tate no forma fo e luma fo e tua ia ilo fa so atu ia te o temine so a faila se me o tele ia lo fa so tele la uanga ia la tamu mo ene ile pa election pe o ina le la tau au ina faula ia ise la mona ia oni te faluina ia mese ia oa o sa o le fai ma fai fa le legi uno te tele tala la no ma tele tu pe ari fa msinonga tele tu pe ave foi tangata cara pe pelo mkaka fia fiola e silia mio vale amle ia o sorto ino tangata iso io se ili tu pe o fia fiola ko io e ka kauanga suma ngi ka ngaka so tau fai fasalanga o dito nga tangata ele na o tangata fai pule tangata yo tau na fai se fasalanga o tangata ni e o atu e o to e ala langa fai mai fatosina fai te me fatosina ya na o fionga le pale mia la o fionga le madu le malo la o fionga mala kabineta mista lango na o fionga ile Foftalai ma sui foftalai man parliament ia lau fionga ele te tai o le tuangai ma sui te tai ma tu foi vasena ia pa wat fautuanga ngai fa leta tu malo o le tatu talonga fai tonu o farfono ele o potu famasino e tele i tatu o tatu talonga fa porkiki o tonu o farfamasino io ia manuia tele lo fionga le pare mia tau tu na fo i lo ao io e fai lo fatua o umilia sona na fio e tula ile ne yaso tula ile te mio le maliu ia o le lava vatu e fai te tenga ia ona o lo tapo ia tu le tunu io e lo tapo ia tu le tunu o lo matu te ta o le tamao le tunu o le pale mio le tunu matu tele ai ina lo tuto to e te tautua ile ainga o la whanau.
Wa leo sia matutu lalu io fa I fo io le ainga lo fana au oio tamau Samoa o le taita io le atu pa tete ia lo tu la umi ia fai lo fatu I lo au manuia lau fionga le pandemia ia maritatu fenga malo I le lumana tatu e filo I la sota ia pe apule lo fale tu taita iai ia lo so fu mo ola e mo temini o lo tu o masa tu le epa fa tai li o sua ia o te fatu